Iraga Padelian. Mai bareng membahasa Bali, mai bareng mengeneng Bali. Beolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai bareng mengeneng Bali, beolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga Padelian. Mai bareng membahasa Bali, mai bareng mengeneng Bali. Beolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Bulan bahasa Bali. Yo yo ayo
bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Hey, hey, hey anak Bali, ya mau Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengenang Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian. Inggih Suratian Ratu Trina Sarang Sami, Ibu Putri Koster Ngranjing Ring kena acara. Dados tepuk tangan yang meriah. Inggih Raja Rawuh Ibu durus melinggih genah sanes sampun kesayagayang. Ratu Tidade Sarang Sami Sanewangyang Titian. Santukan sampun manut pandamaya galah. Acara Reng Rahidane mangkin kekawitin. Om Swastiastu. Pini ajang Ring Ibu Putri Koster Sane Kusumayang Titian. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali utawi Sane Ngangganen Sanewangyang Titian.
Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Denpasar, Sanewangiang Titian. Pembina Teater 3 SMA Negeri 3 Denpasar, Sanewangiang Titiang. Asapuni ketaler ida dane sarang sami sanedahat tresna sihin titiang. Pengayu bagi aturang titiang majeng ring ida sangya widiwasa, riantukan mejanten wantah sangkaning peswecan, mawinan titiang asapuni ketaler ida dane sarang sami, Presiden nyarengin penglila cita ring sejroning bulan basa Bali Provinsi Bali, sane kaping kutus, warsa kali tali 6 sane kelaksana yang rahinane mangkin, sukrepon wuku perang bakat, tanggal kali dasa Februari, warsa kali tali 6 megena iriki, ring gedung Sirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali. Idedane, bulan bahasa Bali warsane mangkin, ngunggahang petitis Atma Kerti, Udiana Purnaning Jiwa. Sane mepi teges, bulan bahasa Bali pina ke Taman Ngewangun Jiwa, sane paripurna. Bulan basa Bali puniki kemargiang ngawit saking tanggal siki, kantos 26 Februari, warsa kalih tali 6 Ring bulan basa Bali, kemargiang makudang-kudang parikrama, sekadi mangkin wenten penglila cita sesolahan seni tari, wimbekara utawi lomba, utsawa utawi festival, kriologa utawi workshop, widyatula utawi seniman, pegunaman pengawi Bali utawi diskusi sastra, reka aksara utawi pameran, miwah penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahotama. Idedane sarang sami sanewangiang titiang, ringgalah sane becik puniki, pacang katur penglila cita, sesolahan saking Teater 3, SMA Negeri 3 Denpasar, sane memurde, ngurug pasih. Idedane, ngurug pasih nyeritayang indik pan subakti, krama Bali sane saking alit, sampun nami pebesan leluhur, mangda miara, tur nyaga tanah miwah sedaging nyane, pinaka tetamian suci. Pebesan punika sampun ketlatarang saking pitutur ramanane, saha ketegepin oleh pewisik saking penugun watu ring karang tengat. Rikala punika, pan subakti masemaya, pacang nyaga kesujatian pinah ke jatma, manunggalin rasa, ngemargiang trikaya parisuda, mangde jagate landuh. Kesuen-suen, pan subakti ngemargiang swadharma dados undagi, sesampune makorenan, wenten pikobet ring kauripan ipune, inggih punika pikobet indik jinah. Sangkaning keniusan abjagat, saha pasawitran sane nenten becik, meled ipun dados anak sugih. Punika sane mawinan, ipun lempas ring semaya, tur ngadol tanah tetamian. Parindikane punika ngewetuang pikobet terobah ring kayun ipune. Artebrana sane kapuponin sangkaning ngadol tanah tetamian punika, nenten ngawinang bagya. Pitekat leluhur miwah penugun watu setata merawat-rawat miwah nguberin nguningang pemargin pan subakti sane iwang punika. Pembina Iwayan Palesuara, pelatih Ide Bagus Madedi Kapraceta, Ikomang Arendra Putra Sudanta, Nyoman Bayu Arta Sedayanata, Ide Bagus Putra Paramarta, Sutradara Ninyoman Trisna Pradyadewi, kolaborasi Sekebela Ganjur Budi Citasanti, Bangken Dongkang. Sapunapi kewentenan uripan subaktine, ngiring sarang-sarang piar sayang.
Me, dia busung nesek nah. Subakti, Ya kok? mai malu naga ajak bapo. Kenapa bang? Subakti, jani Subakti ne subanawang. Meme ajak bapa ne subalingsir. Buen pidan saget meme ajak bapa suba mati. Ingatang suksuman cening dari mangsa. Desan cening nyalanang demen. Da cening berapa. Apa buen nganggo pejalannya tuseng bener. Artane tuseng aba mati ne. Hidup cening ne tuah ini. Subakti, tanah ne di tuseng je bapa ne ngelahang. Ne tuah jagat ane ngelahang. Ditu ya iburan ngalih maman. Ditu punyan taruh tidak hidup. Raga di gumine tuseng pedidian. Ingatang jalanang trikaya parisuda. Kerana iraga lekat di gumi tuah dari pengayah. Cara adan ceningne. Subakti. Bakti sane luhur. Bakti reng ide sang yang widi. Bakti reng negara. Reng jagat. Reng raramo. Jani ngatang na kemunyin bapa ne nah. Kenapa? Nah, mau bawa pelalean aja timpal-timpalnya. Becat saja melayap no, nyasa ngantos na tuge oh. Bok saja di peta kunci no. Tegak ibanci ya. Siapa ibanci ya? Nyak apa palian? Dalam bekel. Nong sing. Tunyan di muka jalan di dukmi bok sajan bunga Jepun no. Alap tuge, gendot sana. Nih, lo nih tuge nang nganggo nah. Gadis Bali. Nyak sing. Ini. Dot. Jemak pedidi. Nih, tuh garang oh. Nyak malam bekel nak. Apa tuh boleh bekel? Sing kita cepet palian. Sing. Nong berjar. Duk cukonyang deso. Nawang sing. Tuge, Jayanti 1 di Porjan main bola bekel. Lo nih. Lo. Aduh, tuh kayak adeng-adeng. Cuma saya ngerti. Nah, lo ben cepok nah. Lo. Yeay, jangan dekat palunan. Halo, Itu rambang. Lo cang play bang. Kayak cenik tuh. Ini Jayanti. Jangan lena. Aduh, tuh, antiangnya tuh. Nyolanya no.
Aduh. Ijo nengah. Ijo tawang cang. Kan yang maluan tuh nih. Kan yang maluan. Tawang cang. Barang tidak cito kan cang tidak cio. Batu lihat tuh. Tuh. Aneh Luar Jen. tuh. Tuh konyang tuh. Kan konyang lu. Tuh lihat tuh sek tuh. Aneh Jen selem tuh. Oh ini paling selam badang tuh. No, ini landung tuh. Ini cara leak tuh. Ih masih nengah lo. Balokmu. Sana saja tuh. Mana cang ini? Saja nengah tuh. Aduh. Nyam mana? Nengah. Cina lu apa nak mani? Iya, usap tuh gak po. Mau gak mau malu nah, ada gaya po. Jaga bunganya tuh gak, kan layu. Aba. Ada gak mau lu nah, ada gaya po. Woi, Gan! Jajah cang. Cing lawan gua. Ada sih begini deh. Nah, cilelet cuma palian. Ayo sih, apa palian? Payu. Kenapa? Kenapa nah? Ada halo kan? Udah jadi. Duh, masa lu, Gan? Tuh timpal-timpal cina. Lu tuh ajak nah. Bani cuma ngajak, oh. Nah, mandi. Aman ade. Nyak sing. Iya. Weh. Main? Tuh itu main udah jadi. Nyak ya, Ci. Poranca pastinya. Mana? Ini kak. Ini ngelingkar deh. Oh, poranca kan ini kuning. kak, kan ini Mana? kak. Pantas malu. Sekuat lupat. Dia subakti nah. Paruh. Ya, aku sebakti. Camarang nah. Apa sih, Syaf? Cuat, cuma gonggang. Kone kau mau palian, gue cuma gonggang, nyangot. Gak banci ini. Mana kok? Udah. Ngaluk nah. Apa geningnya? Apa? Sama luar nah. Memati pada kau undang, aneh dengkleng perot undang. Mama di gigi ne putih poleng, iring kejebu de wake enyak teken iya enyak ngajak wake. Lang di jauhnya nah. Ini bobon. Ulung. Kan tuh. Bak lo kan. Putus sengkel. Mana kena? Anda subakti. Anda subakti. Subakti? Aduh. Iya. Ngoyong ya Tina. Awang. Udah sih ngoyong. Ya, Sang. Daya aja nih tiba-tiba nih tolong nih timbal sini. Daya aja tuh. Sing itu. Dayo. Ora, uang bercanjak panak dengan bintang. Apa maksud sih? Aditi wala papan Sang. Lengkes naman. Sang nemen Sang. Bintang demen. Mari nih. Luar nih. Sun. Sing tawang sih. Japin papan Sang dagang pindang. Tuh tanahnya di tuh nih mesti rumah tuh. Tawang sih. Bapan Sang nih ngelah. Mau bintang. Siap sih. Timbang bapan sih. Mancing kan gak ini? Iya, jom kan sih. Sing tawang sih. Oh. Tanahnya nih mesti batu nih. Oh. Nak bapancang nih ngelahang. Apaan sih? Sebenarnya nak bapancang tuh nak suge. Nak mancing tuh nak hobi nih gen. Aduh, cico. Dagang pindang. Mesti ben mancing kan gak ini. Sing nawang bapancang. Bapancang nih PNS. Paling sugih. Oh, Cimilo, Cimugonggang, masek. Wih, kena benci aku jangan tawang, Ca. Bapak Ci dengan pindah, Bapak Ci PNS, Bapak Ci lah tanah. Tawang, Ci. Bapak Ci kau nyatu kalah dengan Bapak Ci. Serem nih. Ajom kan Ci. Apa bakain Bapan Ci?
Bapak Ancang bakal ditongos paling tegah. Paling luang. Pokoknya Bapak Anci kau nyantos singkel ngidang ser Bapak Ancang Iya, bos salah majom benci. Emang apa pegang bapak sih? Cuma takon Awas kan jangan takon. Bapak Ancang di suarga nulai. Ulang. Ada di bapak sih. Oh, kawak kan Cina. Aduh. Lam, suat ngorto kene Syukur kene syukur we. banget syukur. Mot nawa ngorto kene. Cang si mat. Mana nih lenan yan mi? Plan apa bin? Main kap-kapan. Aduh, nggak kebekeban. Ini sebuah sandi kalon Nyana cang singena. Sekarang mulai sengen. Tawang ci. Menragom apa lani sandi kalo. Nyana ragom ke memeding. Malea. Jomblo gampang. Aduh, boleh kejap boleh. Batu le. Itu kok nenek tongot. Lu dengar bapan sih tawang. Nengah. Yang sekannya di itu ada memedi. Memaluannya oleh gue banci nih. Main cepok kan masih pa. Nah. Nengah. Wih. Ijo nengah nih. Ijo ya nah. Soget memelahai puy. Unil. Tuh ya. Saru nih. Badannya. Nengah. Mau main cepok kan nih. Udah beda-beda coba cang sakit doang ngambol. Ngomol dua. Ngomong lu. Gimana cang ngambol? Mungkin kamu cak. Jangan ngambol. Siap. Semua. Made. Mau main cepok kan? Nah. Nyan jago aja nih. Sebakti giliran jaga jadi. Adi cang. Yang orang dayo. Dayo. Nah, kalian nih. Tidak dua. Dong dayo. Dayo kan ini. Halo. Nah. Dia cang mangkap nih. Nah, itu. Di batu yang gede tuh. Itu pakai teh. Tengah batu nih. Anu tempat di tengah. Wajar sih. Mangkap nih. Wih, mari mangkap. Cang ngambol, cang milu, cang. Ayo, mangkap. Au. Sik. Oh, bos lem begok mungkin. Wah. Lu. Empat. 5. 6. Itu kita saya dasar. Semua saga nyang. Utuh. Ada. Nangah. Ampura. Nyakin timbal tiang ya? Dijam anggap nih. Tadi ya. Ampura. Nyakin timbal tiang ya? Mulai ya nak. Ade. Nengah. Utuh. Ning cening dong udah cening ditu kilang-kilang cersiap sambahin injen. Tusing ke cening nawang ni subasan dikala. Dini dona tanah tenget ning. Ampura kaki. Kita tanawang tanah di tengah. Kaki ini mungkin timbal tiang eh. Timpal ceningin nak suba mulih konyangan. Mulai. Tuh, di jalan ditu tunyan tulih kaki. Arah. Ya mulai pembela warplek nih. Wadah, lamun tuh kaki sing nawang. Nah, jani mai malu pakin dini negak ngorto ngajak kaki. Buin kejap, kaki jelakar ngadang cening mulih. Kaki. Subakti, cai tuah pianaane suputra, di subane cai kelih, cai tuah
Ingat tang jaga tanah dini apang ajak lan lestari. Apang tu sing ngadejat mecorah aning ngusak ngasih tanah dini. Ingat tang masih dadi catme nyalanang dharma. Nyalanang trikaya parisuda. Cening nawang apa gen trikaya parisuda? Tentawang ki. Nah, trikaya parisuda to, tuah mana cike parisuda, wacike parisuda, lan kaike parisuda ning. Disubane cening nyalanang trikaya parisuda, ditu lantas cening dadi jatme ane sujati. Oh, nanging tanah niki nanti tiang sani mau duwe. Niki kan tanah ni putu. Ning cening subakti piana ane suputra. Tuah cening saning idang tuturin kaki dini. Kaki nunas tulung apang cening ingetin timpal-timpal ceninge. Oh, kenten nggih ki. Nggih. Mengkitu, kita janji. Lakar nyago tanahnya dini. Dan ngingetang timbal-timbal tiang. Bang dan enten ngusak tanah. Ngusak jagat. Bang da alamnya dini. Asri terlestari. Nah, mula keto ya sepatut nening. Yen konyang jat mengelah kenah cara cening. Jaksta terahayulan lestari jagate. Nah, jani subah pedang ning. Suut malu montona. Nih ada timpal-timpal kaki nih. Buin kejap di jalan cening mudih. Da cening noleh ke dori. Nanging da ceningnya. Ne ane lakar nuntun pejalan ceningi. Oh, nggih. Kita pamit nggih. Sukses kaki. Kelas. Mbak. Mbak. Cincin, cincin, memata tingat, melingkar-lingkar, ngena ilang, melahip mengibar, mekecos kerurunge. Suryakan, suryakan, jalu, jalu, mangkap di angkihan. Kene sebagai wanita hidup dari perintis. Keginang si bilang wah itu mancing. Gen. Kadang man. Kadang sing.
Acur pun hidup di Bali aman kene kan terus. Subar harga bunga menek, harga emas menek, misi krisis moneter ben. Lah si cang warisan. Nanging sing bangang ngadep ya Pak Pancang. Bidan men ngidang beli motor ne viral lo, motor blar-blar. Men kene kan terus hidup cang. Arah rambang mangkin dongkang, jekluangan mancing semua. Tapi kalau sekarang kesana. Oh, kiapnya nak. Sutra man. Sutra ya sutra ya. Cawat Pak Karno. Aduh. Wah, bangun misi. Oh, weh. Nah, demak bos cawat nih. Sedot sing cawat. Sutra ini bener. Dal. Mati tiba ya enggak ada nih. Prayo. Halo kan? Jalan saja sih. Subakti jaga pasti halo. Paling benar apa orang cang di ketewel mengkap tubuh atau dagang nasi lawar. Black John saja. John. Antos malu. Masa ada kuang na? Apa lawar? Buat kan? Subakti. Ya, Subakti. Saja. Iya. Malu kan? Iya mengkop. Balik mana? Oh, Soalnya di sini. Subakti. Mana? Bakti. Subakti. Pastu. Buat Subakti tan. Subakti. Rumah mana? Bakaci. Bakati. Sik. Sing cang sesebakan cang. Bakati. Bawa pedang nih. Mana saya bakat Subakti. Nyopak memen Papan dia minum. Jaga lapor polisinya. Aku kekencengan. Subakti. Aduh, ijai Subakti ini nah. Apa-apa mau medi Subakti ini. Aduh. Waktu memunyi. Aduh weh. Kena raga ngendahin. Aduh ya sekan gak hilang ya weh. Cok uyut kan teriak-teriak pelayanan. Putu, muda di pasir yang mau ya. Senang subasan di kala apa? Nuh masih mau pelayanan. Bangkong aja lapangan. Apa susu? Boleh pidan di sana penyonyo ya. Jak saget nage menyonyo gen jani. Bapak don masih menyonyo. Tanpa Apa? Mek suwon. Ijo do mek suwon mendagang di pasir jamone. Apa? Subakti lambat. Subakti. Ada sakit gede deh. Tadi hilang. Santiang sana tiba-tiba tiang pembelian kapan bos ketan sebabnya yang Pak Nika Pak tiba-tiba yang gede untuk mangkin hilang sebakti Pak. Coba ci bangkok penawang tadi kalau lu masih mau pelayanan. Jadi Subakti hilang yang karawang. Aduh, kawan kawan. Bapak lakar ngalir namanya Subakti jani. Mulai jani. Orang ya meme. Pak pedangan mulai nah. Jani putu jak timbal-timbal putu nih. Mulai yang. Loh, nyingakin Subakti loh.
beli. Beli, munafik niki beli. Dija mirip Subakti beli. Loh, tenang loh. Yen raga melu paling, engken kal bakar panak raga loh. Tenang. Beli ngokon tiang tenang, engken tiang kal tenang beli. Iraga ngelapana abese. Ento tua Subakti beli, tua Subakti. Yening Subakti ilang nyen, kalau rusak warisan Iraga beli. Tuh, Subakti. Ampura, Bu, Pak, tiang sampun ngeluarin kerama desa. Makin kari ngeren panak bapak. Lan, tiang sampun ngeluarin balian. Manda sidan oleh Indonesia sarang di betara. Om Swastiastu. Om Swastiastu Jero. Jero tolongin tiang Jero. Mana tiangnya hilang Jero Ibu, tolongin tiang. bangun malu ibu, bangun malu. Ampura Jero. Napi anjut pasti he panak tiangnya Jero. Yen sampun ninggalin panak tiang. Dija mida pelayannya Jero. Pak, Bu, adi kegesonmu keketo di. Yen raga paling kekene. Sinalakar sing tepo pana ibu itu. Nah, adeng-adeng, malu adeng-adeng. Lan raga bareng-bareng lunasi cering ide saya widiwasa. Nggih, tiang percaya. Tiang wantah nunas tulung. Mangda bakat panak tiangnya. Nggih, Pak. Dija panak tiang Jero. Sade tole tiang. Panak ceri bapak itu tuh sing nyanyut. Panak ceri itu tuang ku bang memedi. Jani ali yang kukul sore sarung yumian. Gaya panguyut. Panguliangkan nak ceri itu. Nggih Jero. Beli, tulungin gelisang beli. Beli, ini rara mangken beli gelisang beli. Subakti! 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 Oh, Giza Subakti nih. Subakti! 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 Aduh, Subakti! Subakti! Maui kena mas tuh. Subakti! Om Saru Bakti. Sampurnayo Namo Suaku Subakti! Om Saru Sampurnayo Namo Suaku Om Saru Sampurnayo Namo Suaku Maafin niki beli. Dija panak tiang Jero. Tuh, dibantu ke dia tuh. Subakti! Bakti, beli di jatuh nian nih. Subakti! Cening sengengken. Tiang urusan ajak nengok tekan kaki. Kaki. Nah, pada negen nak cerik. Mai mulih pangsing kadung petang. Enggak Jero. Motor sama Jero. Titi yang mau pamit ya Jero. Nggih. Subakti. Kenapa petang-petang?
Seduk pasang jeruk. Yu. Ayu. Yu. Apa? Gainang je beli kopi sih. Buin sap timpal beli lah kar teko. Dian kan naik? Ya, Subakti. Iya, Ya, made. swastiastu. Nengah swastiastu. Engken kabar Cija nih? Baik. Jelas yang baik, macam belum sebutin. Oh, saja. Nah, main negak. Ih, itu ya putu. Ya, bawang Ci. Tiba sih jadi dapat di sultan yo. Oh, sekon. Ya, sokon. Kan. Dok, tanah cangkoknya nih. Tinggal urut deh. Garus, Wah, garus. nah ya putu. Putu. Baik, baik. Ada nih ngawin putu nih. Negak tuh. Sorry, cang terlambat nah. Marasan ket uling bumi Eropa. Wah. Mih, timpal tiangnya mau kejang, mau pada sukses. Yeh, adici kan utilah kayaknya Subakti. Ya, saja no. Oh, Adi nugen mau nian hidup ci Subakti. Sing tawang ci, nih dengar. Wah, selam kene ngidang jadi lah bisnis sih jadi CEO. oh be. Sang menjadi PNS. Nih, putu paling sugih jadi sultan ya jadi. Biasa kan biasa. Benar udah menjadi made. Diapain ya PNS? Langsung nembak. Tapi penting apa? Ya ada di PNS yang saracik, lacur. Ini anggota baju nah. Kurang tuh. Nah, Kang Goang tuh ada di Bendege. Ini penting lu ada pemasukan. Tuh, Raga kamu takon nih. Putu, pidan hidup Ci kan patuh cara Raga tuh. Ada bisa sugih kene Ci jani. Subakti, mula cang pidan tuh lacur bebersih secara ci. Nanging yang tulis itu tuh tanah warisan oleh bapak cang tuh. Tuh beradab cang. Bak tupis nih. Nah, caranya tulis cijani lah. Besugih cang kan. Wih, ngudah pada ngadap tanah warisan Ci. Aduh, Subakti. Apa nih hinci Subakti? Zaman jani tuh konyang perlu bes Subakti. Tanah cini itu kan hasil apa? Yen sang jadi Cina. Adab subah tanah itu. Panglungan hidup Cina. Tuh saja tuh. Waduh, hidup bidan itu perlu pes. Pangidang makan, pangidang atau kurir ke salon. Udah mengebutan sedekah hasil. Kalau goreng sedekah hasil. Tuh. Nah. Tuh sing sempantes nih sane ku warisan pengelingsir ada Raga. Iraga sepatutnya nyaga tanah warisan itu. Jatuh Subakti. Cek besar mesan ci jadi jelemo. Cek lu udah dimangku kan ci moe. Subakti. Nih tulen hasil cang adep tanah nih. Ya nawang cidot cara cang nih nah. Nih, baju branded,
celana branded, nih kacamata lihat, nih bensin nih. Sepatu tawang sih nih, merek New Balance. Aing. Duh, Subakti. Belum ngajung sancing orang gitu, si pekerjaan dan bayar halu. Pes, jika nu wah kali pes. Subakti, jika pedidi benawang, di zamannya jadi itu, pekerjaan tuh perlu nganggu pes. Nah, yang cara cambel, atau bertanah-tanah situ, lantas Cimegahe di kota, ngayumah di kota. Jek melah begitu ci, gugu cecang. Hidup ragene suba melah. Diapin sederhana, kanggoang raga buka kene. Ini penting bagi ya. Aduh, bagi aja kone. Ada jadwal kata perencana ke salon ke pedicure. Beli yuk. Nengah, diapin ci selam, jadi ci bang lah kurenan no. Good. Bos selam jeneng ci secara CEO. Jam makan siang cang berkelahi. Saya maluan boleh me. Aduh. Saja. Maluan Alon-alon nah. Nah, cucok. Nah Subakti, yang ci nu udah dituturin nah, mantap bertanah citu, daripada cilacur kayaknya. Cara cangjani bo, ngadep tanah nih sugih, nah muntugin malu nah. Nah tuh. Kurang cang, Nah. pamit. Nggih. Alon-alon nah tuh nah. Santai, naik mobil cang. Garus. Yu. Ayu. Apa? Ayu nak kengken nih. Adi memedeh gen sebilang wai. Lah beli. Lah aten beli tolena jak timpal-timpal beli yu. Beli lah, ajak timpal beli. Beli seng lah, ajak hidup rageng. Yu. Nak kengken sejatine yu. Met yang beli. Hidup buka kene gen. Tadi bandega kene sinang hasil beli. Sebilang wai nyileh pipe sanggo makan mayatnya. Lah, ati tiang beli. Adi buka kene hidup tiang. Ayu seng dadi munyi keto. Kang goang malu iraga buka kene ya diaston ke lacur. Yu. Ane penting tuh sing je kesugihan dana. Kesugihan kena tuh nak kesugihan sujati. Ba ayu tinggalin kengken ban beli maut saha. Sesai beli luas ke pasir kuala. Jani ayu seput-tepukin kengken pasir yu. Saling kebe. Lu gen misi pasir yu. Tuh kan sikut beli nih. Pemana beli pangelah, beli penyawes. Tiang tuh ngaten main ngalahin rama. Ngutang rumah, ngutang sangga. Karena tiang tuh dan bahagia beli. Jani dini. Saling ke bahagia. Cek yang mata gitu beli tiang beli. Benar menyetimpal beli tuh. Tuh ada warisan beli sana sini ke hasil tuh. Yang dulu pindah ada beli. Saya buka kena itu tiang. Yu! Tanah hento tuah warisan. Tu sing jeblian yang lahang. Kang goang malu iraga buka kene. Lantas saget beli sugih. Cek beli lakar. Nah, yang mulai keto karena beli dan subamat tidak buka kene. Jadi calanang itu beli didian. Dan aku yang tak kurenan. Yu!
Adi buka kene lacur hidup tiang dadi manusia. Mirip apa peleh tiang ne. Kuran subeng alen tiang. Lian tiang lacur. Adi buka kene penadin hidup tiang dadi manusia. Duh, yang Widi. Apa mulai sepantasnya adab tanah hentona? Itu tiang deh. Adi buka keneos nih. Mirip ngipit tiang nih. Apa tuh? Anak tuan tuh. Subakti, ingat ke janjin ceninge ngajak kaki bidan. Makin umun. Janji napi. Subakti, cai menjanji lakarnya ke tanah dini. Tunggu dah jani depang cai batu to kaurung. Batu neto tongos kaki ne. Mi, ampura kaki. Tiang angsap. Tanah ini kan enten tiang sana medue. Tiang nenter Subakti, ingat tang janjen cai ne. Do cai nyelanang demen dari manusia. Do kanti yerop nganyudang umat cai ne. Do kanti jaga tekro doreng solajat mecora buka cai. Kok nggak di blackout? Tadi dia kayak kayaknya aja. Marah. Mau pasang songkor. Udah mirip. Aduh malas. Agus, main malu Gus. Oke pak. Ini, tiang ide tulung jep lisin barang apa gene kuangan di proyek dini. Terus store jep ke tiang nah. Aduh pak, amun tugas ke kene pak. Jak sing tain nyemak yang pak. Dot pes liu. Oh dot deh pak. Ini sing nyak pis pak. Bikul gen nyak pis pak. Bojo, bo banggai magai. Bo, mau magai. Bang men pes jak arah. Lawan. Zaman jani serba realistis. Mekejang perlu pipes. Untung nih tiang liu ngelapes. Liu tiang ngelap proyek. Apa buen tuh? Apa? Tamu, bule, pemerintah. Demen ngai proyek pariwisata. Ngai di tiang. Soalnya tiang jemot mengai pegawaian tiang luung. Liu tiang ngelap proyek. Liu tiang ngelapes. Liu tiang lapis, liu tiang laku renan. Wih, jangan Oi, bapak Penggal, dong. Bahan-bahan nih perlu dini pak. Apa gen? Ada sekop, Oh, talenan, oh,
Di talenan di. Iya, Juk. Kan nih. Mau potong nah, mau potong. Aduh, Pak, nih. Nih. Nah. Nah. Jangan transfer men. Oh, nah. Kau kinjek Joko. Oh, nggih, Pak. Nggih. Iya. Transfer apa, Nak? Nggih, Joko. Wadah, gitu. Ada liu nih kuangan, aduh. Untung tiang onden transfer. Nih, dia ratu ngalah tukang terus ngundang begay. Saat yang nih kan. Ini Joko nih aja makelu aja di. Hei Joko. Nih, beli makan dia apa gimana ini? Wah, woi, ngapain kamu woi? Bawa apa kamu itu? Nih properti Pak. Oh, properti. Nggih, Pak. Ngapain bawa properti? Biar bagus toh Pak pilihannya Pak. Oh gitu. Ya sudah. Nih kan kamu sekarang nih udah datang. Oh iya Pak. Kamu nih kan tukang yang paling saya percaya. Tukang dari segala tukang yang paling tukang Saya yang kuwi the tukang best, Pak. tukang. Nah. The best saya pokoknya ngene Ya, pertukangan, perpilaan saya the best jagonya. Ya, sudah cukup ya. Sekarang saya punya tugas untuk kamu nih. Oke Pak, siap. Tolong ini batunya ini dipindahin dulu. Yang itu Pak. Ya, nanti tak suruh orang lain nyariin alat. Kamu sama lagi satu itu kan udah satu ya. Ini pohon-pohon tolong ditebang ya. Ditebang Pak. Diganti pakai pohon sawit. Pohon sawit. Woi, biar banyak uang Waduh. kita. Kita Woi. cair Pak. Iya, Cair kita, iya, Pak. benar itu. Oke, Pak. Terus itu apa lagi ya? Mana dia ya? Oh, ini. Oh, ini, Pak. Ini. Ini kan tanahnya agak ngono loh. Ya. Itu tolong ditumbak ya. Ditumbuk Pak. Iya, ditumbak. Tumbuk ngono diapain Pak? Loh, kamu sama keluargamu bukannya udah lama ngerantau di Bali? Nggak diajarin bahasa Bali itu sama memekmu? Mana sih? Memek Pak. Roh. Itu surat-surat ngono toh Pak, gak oleh ngono. Apa Cok? Memek ibu. Memek itu ibu. Kamu mikirnya memek apa ini? Memek. Waduh. Resem kamu ini Jok. Jaro saja. Sepurane Pak, sepurane Pak. Megai. Miso kamu apa tadi kamu bilang? Bukan Pak, saya Sana kerja. Awas kamu tak potong kas kamu. Ngapain tahu properti di sini? Pecah jadi saya. Apa kan keuangannya? Nanya. Pak Subakti tuh. Pak Subakti. Kan Pak Subakti tuh. Pak Subakti. Halo. Pak. Wadah. Kan Pak Subakti. Wadah. Pak Subakti. Pak Mandor, Wenten api nggih? ampura Pak Mandor. Tiang sampun nyantos uli semeng. Wenten sana jagi buatang tiang. Oh, kenten pun api Pak Mai Pak. Nggih, kene Pak. Kenten nih pian tiang Pak. Ampura niki mengaku waktu Bapak. Duh, Pak Subakti. Mudah ulah nipian Bapak ngalih tiang Pak. Balian aja nuturi pian tuh Pak. Tanah ini subuh sawenen tiang lah subuh kasuk serahan Pak. Buen lunas tiang Maya. Waduh nedo, pih. Nggih. Saling batua besi Pak. Pura wani orang tiang Pak. Kadang doa Pak. Pak Subakti. Nggih. Oh, nggih. Badak ganggu kamu. Nggih, tuh. Mana lagi foto vilanya ini? Ini ya? Ya, ini. Pak Subakti coba toleh malu gambar pila tiang. Ini nawang padat ngelah kan Pak. Pila Pak, pila. Necan madan pila Pak. Bodoh. Nih ada villa Pak nih. Gambar gede nih ada villa aja nih. Pak Mandor, Oh, sira sani meli tanah ini ki Pak. apa Bin? Pohon Pak, ini saya belum bayar tadi. Saya ngambil di Parah.
Ya, ambil. Oke Pak, sepurannya dulur-dulur. Aduh. Pak Subakti, kan saya sudah tuturin tiang. Tanah ini lakar tongo sini aja tamu luar negeri Pak. Pak Nawang tamu luar negeri. Aing. Inggris, Paris, Jerman. Tuh adanya tamu luar negeri Pak. Buen telung bulan lakar teko. Lantas tamu nedot nampi beres Pak. Ulianto bani mayama. Pak Subakti. Ulian oleh batinnya. Tonyang tukangnya wanan Pak. Wah, tukang legen wanen apa? Apa buen tiang? Woi, tiang paling semangat Pak. Semangat 45. Intinya atau pipes Pak. Pipes. Duh, tamunya nenten jajah Pak Mandor. Tiang kan tirarahnya di ipian. Serang anak tua mau baju putih sane menang ring batu dreka Pak. Mawinan batu gede tuh kauruk. Dan jalakar gugulnya tamunya buen pidan Pak. Aduh. Pak Subakti. Apa nengai Bapak cara kini? Pak, jani zaman subuh modern, onyangi dan bayar Pak Anggopes. Balian, pemangku, betara ngidang bayar Pak Anggopes. Iya Bapak nur tetap. Bas kuno pemikiran Bapak. Jani zaman subuh modernisasi, engken kemaju banyak ke kini. Pak Mandor, apa neng ranang Pak Bani? Ini kita tami anak lingser Pak. Yang konyang sakit ngadap tanah cik sindah lakar telah Pulau Baline Pak. Apa Bapak sing pedalem ajak panak cucu raga buen pidan Pak? Aduh, Pak Subakti. Ampura dumun ge. Oh, ini kan dia ngerti Pak. Nangingin Bapak terus ngoten tuh. Kat bindani do Bapak buka kene. Lacur sing ngelape. Hei Pak, dadi orte di desa. Jani gini hitungin Pak. Panak cucu pun pindani dong. Masih aku mau mati. Buat pindah dong mau mati Pak. Pak Subakti ngortang panak cucu. Engken Pak kelah panak Pak. Kurun Bapak kan coba melayu pelihan Bapak lacur. Apa buen cucu? Hidup Bapak nengken luntang. Lantung. Lantas pun api Pak? Yang cara Bapak? Yang cara tiang? Cekadap semua tanah Bapak tuh. Tiang jelakan beli harga paling mahal. Harga paling top Bang tiang Pak. Lantas tiang jadi yang jalan itu. Dia cemikiran kurang Bapak nih melihat tuh. Apa? Dia ule nih penyanyi tuh. DJ Berin aneh bohai itu. Tuh ada di kerenan Bapak. Yang Bapak semua suke. Nih, ampura Pak. Tiang ten bani. Tanah ini kelingsir tiang sani meli Pak. Tiang tenyak suge hulian ngadep tanah. Nah, tiang wantang ngemang tetimbang gen aja Bapak Subakti. Jadi kan cara Bapak Subakti gen ditung-atur. Pada heran, tiang semua biasa nguruk tanah Pak. Saling ke tanah cupet buka kene. Nguruk pasir tiang semua biasa Pak. Dah heran. Liuan asuh gelan ngadap tanah tuh cara ngadap sampai Pak. Engken tuh Pak. Biasa gen. Tuh oleh proyek pemerintah di luar pasir tuh. Tiang gen bani nguruk Pak. Tiang bani ulandat maju. Proyek napi delot pasih nike Pak. Nike proyek pemerintah Pak. Pasti lakar kauruk dari tongas pariwisata. Tongas tamu lan bule nih. Vacation gitu kone. Apa ada apa masukannya Pak? Pak. Yen pemerintah gen. Demon ngalih pagi. Ngudah tiang jajah. Ngudah Bapak jajah. Tuh tuturin pemerintah. Bangsa nguruk pasir Pak Subakti itu. Tor tang Pak apa panak cucu nalingser. Tor tang ajak pemerintah Pak. Dia tiang ajak nengor tuh. Pak. Yang pemerintah kan
ngadap pulau, ngurok paseh, ngudah bapaknya ngadap tanah tingkang dongkang. Pak, inget tang, jani zaman subuh modern, mekecang perlu pipis. Ya nulian ngalih bati. Jadi kita ngadap tanah. Nyen ngoren bapak ngadap tanah. Tiang sujatine pedalam, Pak. Noleh kondisi hidup bapak. Tuntang, lantung, lacur. Gih. Gih Pak. Ya ning kenten tiang lakar mulih malu. Jemak sertifikat tanah tiangnya. Pancara pemerintah. Nih mar Pak sebakti ada nih. Tok mar kota pecer pacar pemerintah Bapak. Mangke numun nggih. Nggih Pak, nggih. Nggih mau. Pak Subakti. Weh. Hehe. Bis. Bis. Liu canggah lapis jani. Liu jangan lapis Jani. Jani cang basuge. Jani cang basuge. Onya kita cang beli Jani. Rumah, motor. Mas. Emas kita cang beli Jani. Cang keuangan apa hidup cang Jani. Nyen pidan ngorang hidup cang luntang lantung. Jangan pidan orang hidup cang lancur. Jani cang basuge. Jani cang basuge. Cang keuangan apa hidup cang. Jani cang basuge. Cang basuge Jani. Yuk. Ayo toleh beli Jani yuk. Beli basuge. Tanah tuh semua kehadap beli yuk. Yuk. Bes. Weh, tawang Ci, sebakti Oh, enggak. Jani basuge yo. Tapi boh, Subakti itu belok saja. Jani cang basuge. Yapinnya labak pes, ada yang tidong pes Biasa, nak barang lapis konyang makan beli. Oh, sebakti itu si lacur di pes kan, tapi lacur dikenal Mas eh. OKB. Belok mulai Subakti itu. Apa nih? Ning. Cening Subakti. Me. Wah Cening, saya sayangin Memen Ning. Ingat ke Cening ngajak tutor Mimi bapak pindah Ning. Bakti. Meme ajak bapa subama pesan. Apang cening dadi manusia sane sujati. Tunggu diang jani cening nyalanang deman. Ngudiang nyalanangan nema dan satripu. Tunggu diang masih cening ngadap tanah nento. Sugih hulian ngadap tanah tu sing benah ning. Adi buka kene penadin cening ne. Ampura me. Bapak ampura Pak. Duh, ya Widi. Tiang tua dot suge. Tiang wandang ngerara hidup sade pecikan.
Urang sebengalain tiang. Yang tiang lacur. Yang tua dot suge. Apa boleh cang dot suge? Apa boleh cang dot suge? Apa boleh cang dot suge? Apa deh? Suat. Pada kau undang aneh dengkleng perut undang mengerti gigine putih polen irek-irek kenjaku dewake wakiannya kaget iya anya ngajak wake Ning sampun imanusenya lanang satripu dan eling ring ibu pertiwi sinah nemu pralayu. Haji dungkul megebek-gebek mesranan dungkul mesaput gebek dong bangun bangun mengigang dong bangun bangun mengigang giring aturang ayah kepura dalam mangdarire luwih majalan mangdarire luwih majalan nyong Ya subakti hulian ang sabdaken janji ang sabda dijat manis sujati mana sani suci kacemerang lobo yoi subakti sina nemu sengkalu. Ah! Ingin ada sunas tepuk tangan yang meriah oleh pisan.
Inggih selanturnya itu nasti tiang mangdeledang nyarangin foto bersama ring ajeng Ibu Putri Koster naler Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Denpasar. Inggih para seniman mangdeledang jenak aja bos ring panggung jagi kelanturan indik foto bersama. Wali tunasi tiang ring alit-alit SMA Negeri 3 Denpasar mangdeledang jenak aja bos ring panggung jagi kelanturan untuk sesi foto bersama. Inggih galaksana becik puniki mandeledang Ibu Putri Koster kesaragen Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Denpasar naler kesaragen taler para Kepala Dinas sane wenten ring galasana becik puniki wenten sane ngangganin Kepala Kebudayaan taler para kurator sane ledang ngambil genah jagi foto bersama. Inggih foto bersama jagi laca titiang ring hitungan ketiga. Siki kali 3. Malih pisan siki kali 3. Inggih suksema ring seusan acara foto bersama puniki inggih. Malih siki kali 3. Inggih matur suksema seusan sesi foto bersama puniki maka wasananing puput sampun sapura palining acara ring rahir rumangkin. Suksema aturang titiang, sinam titiang atau ngaturang para masanti. Om Santi 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 Om, matur suksema. Hey, hey, hey anak Bali, ya mau Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deolak iraga membasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, ngilumin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, minumin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang membahasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deolak iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa
Yo yo